ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯊꯧꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1918ꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯥꯒꯁ 16 ꯑꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯟꯗ ꯌꯨꯕꯔꯥꯖ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯐꯥꯁꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ MLA सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह कयाना सरुक यादुना पांथोखरे ngasi ayu anganbadagi howduna athaubasingi mafam saithaduna sakpa isaina yakairol saktuna howdokiba thoram adugi saruk ama oina ngasi ayuk pung 9 rom tabada yaskul Jamasthanda leiba Bir Tikendrajit ki yatafam oiriba hicham yaicham parta chief minister Nongthombam Birena lusingduna haikat likat tambaga loinana athauba asigi mafamda ikai khumnaba utkhi थौरम अदुदा अहानबा मणिपुर राइफल्स की कंटीजेंट अमना जेनरल सैल्यूट अमदी गन सैल्यूट पीरबा मतुंग पैलेस कंपाउंड दा लैबा थंगाल जेनरल टेंपल दा अमुक लाक्तुना चीफ मिनिस्टर ना लुसिंगदुना हैकल लेकत तमखी हैकल लेकत तंबा अदु लोयरबा मतुंग अनिसुबा मणिपुर राइफल्स की कंटीजेंट अमना अथौबा असिगी मफमदा जेनरल सैल्यूट अमदी गन सैल्यूट पीदुना इकाई खुमनाबा उठखी अथौबा सिंगी नुमित असिगा मरी लेनाना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना हाई अथौबा सिंग असिगी थौना लिंजेन अमदी मकोइना चलंबा लिचत ngasiगी मिरोलना कुदुंग इंदुना चटपा मथौ ताई हाइना पावसना मखा तारी मखा तारकबा पावदा अनोबा डिस्ट्रिक्ट तरे सेमखिबा अदु पॉलिटिकल गी ओइबा कुदुंग चाबा लौनबा होनबा नते इबोबी मणिपुर दा अनोबा डिस्ट्रिक्ट तरे सेमखिबा अदु पॉलिटिकल गी ओइबा कुदुंग चाबा लौनबा होनबा नते मियामगी कुदुंग चाबा येंगलगा अनोबा डिस्ट्रिक्ट सिंग अदु सेमखिबनी हाइना हारनगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न सिंधुना ngasi इम्फाल की कांग्रेस भवन दा पांथोखिबा अथौबा सिंगी नुमित्ता पाउमिसिंगा उनबदा वफम सिंग असि फोंदोकलदुना CLP लीडर ओक्रम इबोबिना मखा ताना हाई अनोबा डिस्ट्रिक्ट सेमखिबा असि पॉलिटिकल की खुदोंग चाबा लौनबरा नत्रगा मियामगी खुदोंग चानबा लौखटखिबा खोंथांगला हाइबसिदी मियामना मयेक सेंगनरबा वफमनी कुदम ओइना जिरीबाम असि इम्फाल ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैरंबनी मतम अदुदा जिरीबांगी मियामना कया यामना खुदोंग चादबा मायोकनबगे हाइबा अदु खंथबा तंगाई फदबा लई मतम अदुदा बाउंडरी एडजस्टमेंट कमिटी अमा सेमनबा कैबिनेट ना वारे फावबा लौखिबनी नाकल अमरोमदा मणिपुर की इरांग असि लोइसिनबा होनबदा प्राइम मिनिस्टर उनदुना वारी साननबा तक्सिनसी हाइबदा ngamdribasi aikoi punamaki laibak thibani house da ware lawduna प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट लौनबा होनबनी हाइबसी हाउस की डिग्निटी सुई हाइब खंगी अदुबु पांबई लेरक्तबदगी खोंथांग असि लौनबा तक्सिनखिबनी डॉक्टर मनमोहन सिंहाना प्राइम मिनिस्टर ओइबा मतमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन की चयेतनबा अमा लाकपदा चीफ मिनिस्टर दगी ऑफिस दगी माइनॉरिटी लौदुना ngapiगनी अपॉइंटमेंट लौदुना प्राइम मिनिस्टर उनरुबा मतुंगदा इशू अदु यामना लाइना सॉल्व तौबा ngamखी मतो अदुगुमना प्राइम मिनिस्टर उनदुना इरांग असि लोइसिनबा होनबा ngamdriba असि इकाइनिंगाइनी थोकलिबा इरांग असि फॉरेन एग्रेशन यावी हाइबा मयेक सेंगना खंगलबनी मणिपुर असि इंडिया की सरुक अमा ओइबना फॉरेन एग्रेशन इशू असि थेंगनबदा इंडिया लेंगा की खुद चंगबगी तंगाई फदबा लई हाइरी मखा तारकबा पावदा KCP की कदर अनि फारे इम्फाल मनुंग लेबा तोंगान तोंगानबा ललोल इतिक तौबा मियोय सिंगदगी नमदुना सेल लौबा अमदी मियामदा अकी अखंग पीबदा चेनबनी हाइबा KCP नोंद्रेन खोमबगी लानमी अनि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कमांडो की कांगबुना पौना बाजार एरिया दगी ngarang फारे हाइरी फारबा KCP की कदर अनि अदुदी हुइरेम किशन मैतै एलाइस लकीसन चही कुनिथोय अमदी वाइखोम सोमेन कुमार सिंह एलाइस डेक्स्टर चही कुलुमदोय कौई मखोय अनिदगी मोबाइल फोन अनि डिमांड लेटर तरुक अमदी 2 व्हीलर वेहिकल अमा फंगले मखा ताना वहंग पाहंग चथनबा इम्फाल पुलिस स्टेशन दा खुचिनखरे हाइरी मखा तारकबा पावदा लेंगाकना कांगपोपी की मखान खुलदा लम लोक्सिलगा आर्मी थमनबा होनरिबसी याबा ngamloi FIRM मणिपुर लेंगाकना आर्मी थमनबगी
Kangpokpi district ki Makhan village da Khongjang asigi khunjasing khanghandana lam lounaba thorang tawriba asi Forum for Indigenous Rights Manipur FIRM na hakchinna lawbaga loinana condemn tawrakli FIRM na ngarang press da thadorakpa chirol amagi matung inna haukiba March 9 Makhan village ki General Body Assembly mifam ama pangthoktuna Makhal khulgi ekar chamaga kunthra lairiba lam asidagi lengakna army thamnabagi taksalakliba asi yaba ngamloi haina warepna ki maramdi khul asi lengakna tongan tongan thabak thorom haibadi 1950 Marifugi matamda army gi settlement gi lam ekar Marifu humdoi Indira Gandhi National Tribal University gi lam ekar chahumga ama Theological College gi damak lam khara amadi Haujiksu Riangmai Literature Society gi lam khara kanduna leibadagi khul asi piksilakle lam loksin kiba asina Khongjang asida leiriba khunja singna tungda hingbada achoba singnaba ama oire hairi Cherol asina makha tana hai cabinet ki warep adu Riangmai Naga Tribal Furup singi customary gi lam hak asi namsinduna thambire lengakna lam ekar chamaga kunthra makhandagi loksinaba honaribasi United Nations Declaration of Rights of the Indigenous People UNDRIP 2007 gi section 3 na piba yalhongmi singi lam ngakchanabagi rights adu violence tore maram aduna lengakna lokkiba cabinet ki warep adu handokpiyu haina FIRM na appeal tawrakli Makha tarakpa pauda Kolkata ki RGR Medical College da Dr. Nupi amabu namja namthekna duna Hatkhiba miyoi sing charak pigidabani haina RIMS ki resident Dr. Singna silent rally chatkre Kolkata ki RGR Medical College da Dr. Nupi amabu namja namtheklaba matung tamthina hatok pirambada chenaba miyoi sing Central Agency amada thijan handuna matik chaba charak piyu haina RIMS ki resident Dr. Association ki maikaidagi taksilakli Haukiba August 9 da Kolkata ki GR Car Medical College da nongalamdai da Dr. Nupi amabu namja lamtheklaba matung tamthina hatok piramba thong adubu pendaba phongdoktuna RIMS ki resident Dr. Association amadi RIMS teaching staff singna ngasi RIMS tagi horaga thamaiban watham leirak phauraga Manipur Legislative Assembly mamang tamna silent rally chatkre Tungda RIMS campus da amuk halaktuna paumi singda wa ngangladuna association asigi president Dr. Niranjan Reddy na phongdokibada Khongjang asida achumba wail phangnabagi damak Dr. khakta natana malemgi miyamna saruk yabiyu Nirbhaya case miyamgi ihok laktuna mara laiba miyosing charak phangkhibani masiga manana RGR Medical College ki thodok aduda chenaba miyosing Matik chaba chairak pibaga loinana hospital adugi chenaba staff sing yaurumlagadi hospital dagi tanthokadabani victim gi imungda matik chaba compensation pigadabani hariba demand sing asi pidriba phawa Khongjang Changsin Gani hari Makha tarakpa pauda Bosem gi chairman Joy Kumar lauthoknaba deshamna education minister Basanta Kumar da memorandum pisan khre Board of Secondary Education Manipur Bosem gi chairman Akham Joy Kumar lauthokadabani haina taksilladuna Mahiroilup Democratic Student Alliance of Manipur Deshamna Education Minister TH Basanta Kumar da memorandum pisinduna taksinkre Deshamna ngarang pisinkiba memorandum aduda Harna board asigi secretary controller of examination oiramba Akham Joy Kumar ISLC exam 2019 da Mahirui singi mark semdok semjin tawbagi maral da legakna committee semduna thijilba matungda mahakpu lokthokki adubu lengak asina niyam thugaiduna amuk hanna mahakpu Bosem gi chairman oina hapjinki makata na chairman oiraba Akham Joy Kumar ISLC exam 2019 gi question leak ohenkiba board ki fan lana sijinabada natana advertisement thoktuna contract basis ta staff hapjinbagi thawong kaya chathaki maram aduna Mahiroi khunai amadi lamdam asigi mahi masingi lamda afaba ahongwa puraknaba desamna changchiliba Khongjang asida chairman Akham Joy Kumar bu lauthoknaba taksinduna lakliba chaklakliba asi lumna lawduna mahakpu athuba matamda thabaktagi lauthokadabani hairi